Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel big tun rei net la mai tun riu dari. Asai September the recruit na chakyu kum singne ni chui na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call. Infal September the recruit na tachat. Makhan Kangla Tumbi Naga Forum Kanitangkul Welfare Association Kangla Tumbi Rui Joint Statement Tibat Kan Mekau Ka Khoi Mak Mai Tangkul Naga Auto Driver Kingsan Kasung Ta Motbung Khau Bai Laukan Mai Tatan Na Nutni Mak Mai Indawi Tuna Hikane Makhan Kangla Tumbi Khalungba Mai Naga Community Rui Mi Tung Thiak Da Condemn Suwi Tuna Sakane Kingsan Kasung Ta Jingshao Village Kamjong District Kauriye Kumna Indaw Kai Kangla Tumbi Khau Lungbam Chongi September 3 Group Na Chanai Nung Tingsin Leng mai pui nun rui Motbung bazar thangrui vegetables collect sukang katong auto tai hire sukan chongi kumna mi tong san si mi thiak ta tinjin khuang sanai makhai sang ko patkan chongi tuna TWAK le MKNF tong statement ko ta hi kane statement hilai na presidency college gate Motbung khau thai magdak na cookie militants kungi tuna lumsi mai nun rui cookie mai lat sana kasung ta lathan ka hau kan chongi tuna sakani kasung roi Manipuri khau ka mai cookie mela thai mage tuna daw kan chongi tuna TWAK le MKNF chong statement ko ta hi kane mi tang tai kalam ka si mak na kasung ta diang ka hau kan chongi kumna kapin melat azu sakani tuna hi kane militants dun tai rekaniu KNA tong member tuna ni sakani thailo nu we KNA High Government of India le suspension of operation agreement sign suna kan mai nu mai grube makhan kangla tombi area khau naga meta attack sumai hai naga mi koi ni mage ka khoi mang mai gan khadru khawban ke lawba me thiek ta condemn sui to na statement ko ta hi ka name Infal September 3 group na tachat Indian Army Central Paramilitary Personnel CRPF kani Manipur Police Rui kariu na Anti-insurgency operation ran na tatkut kan mekhauri bansin rikachat na chanai le tamai thu ringu na chanai nim inphang kan the operation da ching district house jang pung da kai kan tongi tikinu mainun ta thu nim daw kan magi tu na Manipur Police Chief Rajiv Singh Rui statement counter si nong sa indaw kanai operation ta hill district tong kabam kai si khota kai kan tongi mi tai lumnu mai intelligence input na kan mitan Chanpur Chandel khani Tengnopal district khau gai me suna tatkai kan chonge Infal September 3 group na tachat kanglai pa kanna lu pre September 3 group na tachat Thursday Infal ko protest tatkai na intai mit the national highways ko free movement thingba mi hai laga lauka demand sukan the intai mi goi red national highway tatka nu magna flight ko rana ngangloba melung ka flight fare sai wang kai lauka ni protest tatkai ba mai nun red demand sukani protest tatkai kan me khautai khoirambam ima kaithal khaudungbam mai kai chen me puinun ri ni machuang na ka zaw lokani kanglai pa kanna lup thailai na me kum singe ni chuina ka thum khotai ri mai tai sta highways tatkan me khawri think mai ti lawba mai hai mai tai community ta lokai mitan de tuna sakani Manipur tong highway koi hai community koi khang lifeline suna bam chongi tuna sakani protest kai ba me khaw ka zaw mai mai pui akhadri sakan me khaw highway khaw think mai nai ba me ri kung mai azu ariuna bam thi mi hai ri ka ge nai me pochai phung ka lu me khaw kung mai ti law na bam the khani intai me koi ri gari chang ingin ta da nu mak mai ri flight khawrana ingin tat bam the kumna lungkuk mai azu roi flight fare khaw dinga mak mai ni naibam gai the tuna sakane Infal September 3 group na tachat Manipur Institute of Open Schooling New Delhi Department of Education Government of Manipur tuang nuna mai mak na kiura mak mai recruitment notification tipat kan mekhaw Manipur government roi so cost notice tikan the MIOS recruitment notice the selection officer assistant junior assistant multitasking staff kani bai me post azu khang tipat kan chwange kumna Manipur government roi legal notice ni issue supni tuna ti thai kan the NG Bogindra Maitai Director of Department of Education Government of Manipur roi September 3 rut na tacha Thursday khaw notice issue sukan mekhaw department roi mansai ko eta sai ala nu my recruitment notification departmental approval magna tipat kan mekhaw MIOS ru khaw so cost notice tilaw kan the tuna ti thai kan ne MIOS recruitment notification tipat kan metai August 3 na chanai kum singai ni na pungnung tai kum na mi tong post nun tai Department of Education Government of Manipur bank ko permanent post na recruit su khangi tuna ti thai kan chonge Education Department on Director Bogendra maitai tong notice khotai notification kang approval ti laukan mitong ma ge khani MIOS ko recruitment tat kai ni mai lam khaw sataw kan mitong ni ma ge tuna sagane mi tong lam khaw state government ro MIOS ta jangru na punglong khaw written explanation ti kuang na kalam sa inthan khang notice silaw kan the kum na kan ru khaw legal action to bui sangrui lamak ni na chu
tu mai lam guang sa in than lo tho tu na ti thai lo kan thi tu na sa kan ni ti lo ba mai ka ga lung kau MIOS ri ka lam sa in than guang ma ki thai legal process ka haup ni thi tu na notice kau tai ti thai kan ni no ni September tari group na ta chat nationwide health campaign swasnari sashak parivar avian primary health center noni district headquarters kau September tari group na ta chat nung Dr. Sarat Chandra Oroju, IAS Deputy Commissioner, Noni or Chairman District Health Society, Noni Rit Lon Sulaw Kante, Swatch Nari Sashak Parivar Avian Lon Sumay Mung Kautai, Dr. Azin Malingmei, Chief Medical Officer, Noni Ni Kasaw Law Kane, Jiribam September Tarig Rit Natachat, Jiribam Municipal Council reorder Tipatkan Mikaw, Guay Kapam Kaw Impat Law na, Tatkalu May Nunta Katuok May Tilaw Ba Mikaw, Guay Kaipaw Nunta Tat May Action Lap Niti to Natitay Kante, Jiribam Municipal Council Rit, Titay Kan Mikaw Tay Guay Kapam Impat Law Ba May Hybrid man say quay khang kung may tilaw inbu hai bam thi kum na sai mi tong order tipat ba may hai man sai azu ri guai sang khaw ron tat ba may ri traffic khaw ka tok may tilaw ba may khani public safety khaw kung may ari nu may nai mi sang ri he tuna sa kane order ka than ka tai guai kai pau nun ri kani tong guai ka pham in pat na chang khaw ti ron lakni nai kum na municipal council result sin may ramlong khaw guai ka pham ron tat ba may ari we thai ka kai pau ru khaw legal action la ni the tuna ti thai kani authorities tong order that tuan may guai kai pau nun ru khaw Manipur Municipalities Act kum singkhat phai skill na padai tong action phai kha risk sanai na chikiu bang khaw legal action la ni khani cattle trespass act kum singkhat phai ta cha risk sanai na kha thailand penalties sup ni tu na ti thai kane Tamenglong ting nai lon lau tai bu tari group na chikiu kum singnei na chi na pungu lau chuan mok na ye kalanting sin nai na ye zingbang mok na ye lau tai bu tari chui kum singnei na chi na pungu lau chuan ting rai na ye kalanting sin mok na ye zingbang ting rai na ye Mai ku gwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan mak na thon ku wei asai khang tu cham hai khau ring ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei